सगुन दाराम आदिम खबरा न्यूज पास्टा खन सानाम कोके लासाणहेत गोड आर जोहार आपे को तलाते खबर को आते लिंग हेज सेटरना अलिंग गे सुरेंद्र सोरेन ते냐 खबर को दो हुयुक कना पुइलु खबर ऑलचिकी दो हुयुक कना अब आदिवासी को मेद कना जहां मेदते सानाम लेकना बन नेल दाड़ेया मारांग बन मेनेत खान ऑलचिकी बन सेनाया ऑल बांखान उपरुम बनुआ ऑल बांखान उतनाव बनुआ ऑल बांखान बांग नेल ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ बांचा रेना डहार तबे देला ओडिशा पनत मयूरभंज हनत राजगोविंदपुर ब्लॉक हरिणासुर इतुन आसड़ा रेना मिद झलक बन नेल लगे। जोहार जोहार बिदु चांदन गुण बिरिद चालकिन ओल बिरिद ज्ञान चालकिन बुद्धि ज्ञान कटो गेतिन दीदाड़े बाले गेतिन जैसे इन्हीं हो दिस मनबी बिना दया माया ते चियन को नया नौकन जैसे इन्हीं हो अकीले मनबी मने आलो एटा गोमा मने मेटे तिनी बुसरमा बुगी बड़ी जतो नेले न्यामा जोहार जोहार बिदु चांदन गुण बिरिद चालकिन जोड़ती तेने हरो आतंग भी। अच्छा बाबू आमा nyutum do चेद ताम अलियां nyutum do कार्तिक हेम्ब्रम आम नोडे मलोक काना होय अलियां ᱧᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ नोडे दो ऑलचिकी ते ऑलोक काना तो आर ऑलचिकी बादे आर चेद कथा हम मलोक काना बांग के नोडे ऑलचिकी ते ऑलोक काना तीने दिन गान हुइना नो ऑलचिकी ते आम नोडे मलोक काना ना जहा को ना लॉकडाउन भीतर रे गेले ऑलोक ओना मांग खन दो बापे ऑलोक कान थाहे जे उड़िया ते मलोक कान थाहे दो होय उड़िया ते ऑलोक कान थान ना लॉकडाउन परे ले सांता ते ऑलोक काना ऑलचिकी ते मलोक कान दो ऑलचिकी ऑल कते तिना रसकम बुझाया उड़ी रसके बुझे ऑलचिकी ऑलते उड़ी तेले माने नास नास ले कष्ट ले बुझे तान ओड़ा रे एटा भिना तेले रोड़ेया माने स्कूल रे आर उड़ी तेले रोड़े तान ओना दो माने गिद्रे खन गेले माने ले अगु का यार निथन ले पढ़ा कान गे ओना गे ओना उड़ी रसके बुझे बिना अच्छा और नोआ ऑलचिकी ते मा ऑलोक कान गे नोआ ऑलचिकी दो आम सुमुंग बखरा से आर ओकोय को नोका ऑल कते आम होर कम चेत आको बखरा ऑलोक कान ना जतोड़ बखरा गेले माने जतोड़ बखरा गे ना दो जतोड़ बने अच्छा आमा ऑलचिकी ते मलोक कान ताबना नोआ अब दिसम रिन आम लेखान गिद्रे को नोआ ऑलचिकी इदी कते आम चेत संदेश एमा को ताबना ऑलचिकी इन लिया कना जा अब ना दिसम जहां तने गिद्रे ना को जतोय को ऑलोक मा आर उड़ी बगी गुना चेद से जतो सांतार रे धर्म को जति को चेद को दुनी उड़ी गान विषय ना का ओना को चेदा नागिन इनागिन लिया इन दो बेटी आमा nyutum ताम तो चेद nyutum do huyuk kana mani tarin हेम्ब्रम आम ऑलचिकी ते मलोक काना ऑलोक kana do ऑलचिकी ते ना दो मांग खन मलोक कान था से 30 खन पे ऑलोक काना मांग खन दो बांगे नो निये लॉकडाउन भीतर खन गार नो दा आरंभ काले नोआ ऑलचिकी ते ऑल काते आम चे रस्कम बुझे ऐसे अड़िसम बुझे ऑलचिकी ते ऑल काते एड्रेस के बुझे कना अड़ी भागी बुझे कना नोर अब सान्ताल समाज रे ऑलचिकी भाषा अब माने अब झोतो भाषा कान ताबना ओना चिकाते एड्रेस के बुझे कना ऑलचिकी ते ऑल अच्छा बेटी आमा nyutum ताम तो चेद nyutum do mani rikarani hasta आम नोडे ऑलचिकी ते मलोक काना हां इंदो ऑलचिकी ते अच्छा नोडे दो तीना गिद्रे पे ऑलोक काना
Iya ge kon berarti ge. Ya ge khan balti ge. Acha node do tin jokha pe olok kana pe noa itun asala re do 12টা kon 4টা 12 khan 4टा. Acha ama olchiki te molok kan ge. Am lekan kuri gidre ko na disam re jahan tinak menak ko. Unku ko edi kate am chet em lay ako. Unku ko dia ingin dia ko je jotto ge abo olchiki te bo. Tobe delabon nitok do Horena Sur Japat Topra naike mela ol itu nasala ni macet salak bon ropor nyok len ge. Mase macet gongke abina uprum katik lay nyok tabin. Puylu re alin Parsi Sincanda Panjab Porani re lasan God Johar. Alinya nyutum do huyuk kana Chhatra Hemrom naike mela ol itu nasala ni macet kanalin ar nuku cete dia ko do ola chala ko tini secete ko abina kaudi te. Ar alin saunte menakin ayuri lekate man Somra Hasda Chandra Mohan Baske saunte macet Anil Kumar Hasda ar ona saunte selat menaka ko naike melarin golo support hor ko. Acha nuku gidre ko abin olchiki te olok lagi do 30 khon bin kurumuto ka. Na olchiki olo do karhal patat bhitir re gelin secet hocho gak ko apin ola re chala kate ar oka ako ko badaya alin ko lelin kan than ar oka ako bako badaya alin ko kulit lin tan. Acha nuku gidre ko abin bin pahau ko abin nuku than chet ye bin nyam dale kana. Gidre kotan khon do huding gulu nyamea kintu gidre ko do alin pata khon do marang katha ko nyamea. Acha mucet ring kulit bina abin lekan macet gongke ko abin chet sondes bin ema ko. Sinyot disomren santar sautarin jahan tinang macet manak ko alinte nehor tahan kan tabana. Jahan tinang macet manak ka pia bar gesa bage mole sermate gele bilikan Parsi kasa thari repe atang darama ar ona sante tola piche bargel khon ho barti gidre pe secet ko menten inya gahir nehor tahan kana. Acha gongke abin mana Horena Sur Japat Topra naike mela itu nasala ni murubi ar bang khamkhunti kana bin noa jaha olchiki itu nasala bin benaw ka abo joto mone re uiher mitam mena bargesai bagemon te abo noa jos olchiki bon galebili hochoya mente abin noa olchiki jaha chalu kana node noa do दिन के नौका कंटिन्यू तहना से आतरा करे पले दुरुब दो उपरुम दो हुयुक kana Somra Hasda Horena Sur ol itun Horena Sur naike mela ol itun asara top Japat Topra ni ayuri gongke hisabte alin jahalin kurumutu ka teheng na karhan paret din re gidre ko duruk tahelena ona hisabte alinya adi dik disa idikate noa naike mela lin hit seguna ka nongka ge disam hor then ho nongka ge li alin sande sili ma ko kana joto hor ge nongka ayuri ko gomke ko joto hor ge kurumutu tabon pe je bage sai bage mor re je noa jos ol itina sala ol chiki jemon gale gulit tabon tobe nongka ge abo jaha tina noa disam re adivasi ko menak ko joto hor ge jodi nongka ol chiki tebon oloa tobe khan do aba noy darai kan bargesai bage mone jos olchiki do gelebili amentiñ asoa tobe ma sanam koge alinge eke news pata khon Dakhin Hembrom johar ge tehnya khobor nyel ki abo anjom ki abo bugi ar bari sanam kote ke bo tule jokhaya saria do tis ho bai ukuna alia video bes pe bujo ke khan channel subscribe tale pe saute like share comment do albo hirin ma tobe sanam koge johar.